Mislim, Mionica je, sva tri rezultata su jako dobre rezultata u okolnostima koje su napravljene, u kojim su oni napravljeni ti rezultati. Možda je Mionica bila u fokusu, mene više interesuje kako je dobar rezultat u Sečnju, bez organizacije i bez ičega. Mionica imala podršku, ne znam, i lokalnog fronta, i Valjeva, i drugih političkih aktera tamo, i studentskih organizacija koje su tamo. Ali, s druge strane, to je očekivana stvar. Meni je neočekivano da ljudi danas u Srbiji shvataju da postoji nasilje na izborima. Da vas podsjetim, to sam juče morao da napišem, na prvim izborima za koje je bio odgovoran Srpska napredna stranka, oni su se desili 2012. u septembru i oktobru, bili su 3 dopunska izbora za većinske poslanike u Pokrajinskoj skupštini AP Vojvodine. Tada su kidnapovani poslanici, tada su kidnapovani aktivisti, tada su prebijani kandidati ispred svoje kuće, a onda od strane policije, iako su zemunska mafijaška ekipa bila recimo tada u Srbobranu, su ti ljudi koji su dobili batine i koji su bili kandidati bili privedeni, a ne nasilnici.